abandi muri tugende bebe tugende abandi muri muze abandi muri tayari barerekera bandi muri he barerekera byasi uranyura simbuka yewe baradunda tugende bireba yajya barerekeye filimi iraho jahe yewe kufa naho furi kabwa ke monorji arasimeni mena hasi mu bitabo muri za books z'abantu abagabo baracyashaka bareba nenda wapi sogea yaya bas masho on the top revival ilikujezo cyane tayari bamuzanyanga muzeye Frank so nice to see you again byiza kongera kubona nanone nakeka atari byiza cyane kira yambere ngubona byabitondukanye rwose wari muri gereza igihe tubonana uziri bijyanye na ruswa ariko bongo rwose ntago nsigira kwibagirwa nyagupfa umujyane rwose muri laboratoire muhambireyo muhambire muri laboratoire amufungireyo filimi iraha anga ku ruhande kumbanga ku ruhande yewe ndashonje njya kwibuka mugira ikibazo naza ushaka ubuntu twarya tongera kwibuka bambi byagiye bigenda kuva mbere hose grand frère we ashakiraga umuto icyo kurya Evan asagura cyane byiza gura umugire umunsi mwiza mwana muto yewe ariko nyine icyo ubwa umunsi mwiza ushaka icyo kurya kiragenda umwana agisoma inekezi byo kigiye gukora umwanya uri imbere asanga kigiye mu bice bibi y'uburayi muginga afite umugore akagucinya mu mugore ibi ni umwana areba ibyazazana ibirori Nyanza areba namba muri telefone zacyo buri kimwe ku buriri ibyo bagikora byose umwana bibireba yitonze nk'uko umusore kwibuka yari ariko mwana ufatane neza fine. Your phone is 13. Telephone yawe nimero yayo ni 10 agatatu 789. I got enough money to make a call to your wife, mate. You're Mr. Sunny. Give us some money for lunch. Phone call. Or just abantu bose bareba yaraje rwose angaha kuri ba senks bacongo babwije ndiki tayari baba udufaranga y'abana nuko bakoraga udufaranga ari basa nabi shabambara nabi bajyango bakora mu rutoki ese meze neza isiramubonye ko yibukaga how hard this must be for you. Ndabizi rwose ko bikomera cyane byango upfe kubyibagirwa byabaye nimba babiri bamutari ko rwose birabaza cyane bakaba rwose uri hafi gusa bahisemo inzira zitandukanye aho mbabarire. Anyway, we should probably call Gatongaho ngomba guhamagara Karu akadufasha kuri iki kirego. Tayari Karu ni Gasongo ya Gasongo Karu baramamaga Gasongo wabo. Hello? It's Abby. Ni Gabi. We need help. Kino bufasha. Abigail. Yewe anga baratwakinga nane munane tayari afite bagambanyi muno. Fite bagambanyi waramu. Yewe ntabwo adufasha. Ntabwo yigeze amamagara Abigail mbere hose. Bisa no yuko ari ikibazo cyangwa ikintu bari baziranyeho. Tayari Abi batwakinze telefone yakimara kwikupa yageze kuri 95 barababura kibazo bigenze ko tutabonye location nibira kureba location uso ni yiki washakaga yiki uzagapfa
Karo Duku yaraje kapiteni Duku Yeah. meze bite umukobwa She said she's in trouble. umukobwa yavuze ngo ari mu bibazo I don't know what, G, but I tell you something. sinzi icyo nakubwira rwose ko bimeze He's supposed to be gusa ibingibi ni ibya warase serious criminal. ni umwicanyi murabizi ni umugizi wa nabi murabuzi I know. ndabizi Gonna use our girl as bait. katuganire wa mukobwa agiye kuba agatego Take care of herself. kugira Did you win this case? The mayor's banyene ukeneye kujya gukira kirego ariko urindaga umetso ka mu muhanga Make it soon. ugenda umenyesha makuru buri kimwe ati sava bidatinze naguhereza arerekera filimi iraho amufashe skigariwe agende amumenyesha amakuru Lost Jin and Gia the detective. na detective barakenewe tayari bagiye bareba Gia na detective barakenewe cyane but most wanted more than others bagandi isi musaza bamufunza amubani laboratoire handi bice Jibao yo cyangwa se bawo byonyine Nongo n'izina ry'umuryango Frank, designed by me and a team of Frank we engineers. bose yinga dukora nanga ba engineers ibi babikora wiki What it does, atekerezo ufite kuri ibi really expect you to. mu byukuri ntaganetse ko babikora bino bintu birahenze cyane uri mukuri birahenze You're right, it's very expensive, it is. yewe uzi ko bihenze cyane se nawe With as well. menya amafaranga menshi shaho nabyuze The screen right there, you see? kurene ibi wabirebye ibi ngibi subundi You looking at it right there? anga naho dukoresha tugira ngo tore intekerezo zawe That there's an image of your brain activity, ariko iyi foto irangana none Frank. itwereka ubwonko bwawe ko bumeze tukabukontorora As a matter of fact, that's what it looks like when you're trying nawe ibi ngibi biranga to come up with a plan. tuba dushaka kumenya imipango yose wapanze ngo ni iyihe ntatuza mwana Frank You're insane, Wallace! wasaze cyane warasura umusazi That image? oya nyine kubireba iyi foto yawe ubwonko ndebe n'amarangamutima yawe buri kimwe cyose mukontorore shyiraho ibikoresho sha instrument But more importantly, Frank, is I can nabizi ko uri ingenzi cyane record it. n'amakuru ufite nayo ingenzi Start the injection. amutera igishinge No. start the injection anye kumutera ibishinge Rick, Frank. tayari bamutera ibishinge kwa mambo basa no kubatoteza Tiny prick, Frank. bihangane Painful. birababaza gake ntabwo ari cyane What you got going into your neck right there? umubare rwose Enhancer. tugiye kuba twakubaza byinshi ko ndakeka nta bitaraza kugera nabi Drug with combined with my use of this. tugiye gufata ubwonko bwa buri kimwe cyose tubiterateranye turemeze bite What I can do is I can amplify that a little more than 10 icyo biratuza kutugeza basi inshuro 10 zonyine back in you, Frank. You know what it allows me to do to you? ndabizi rwose yuko utaranyemere ko nta hantu ngomba kuba nagukontorora tayari ngiye kumukontorora Karabayi mama we Karabayi baramukontoroye filimi iraha turore bagabo ni abagome basi nta moye bafite banze baturanye na Satani bageze ahangaha ku ruhande ni Abi cyangwa se Abigail yaje ahangaha ku ruhande bombe ushinzwe bijya karisitazwa ayiwe naricitse umugongo I have a flat tire. babare rwose ipine yanjye yatobotse ariko ufite mabini wamfashe I think this one's gonna be okay, but nanze rwose yuko biza kugira neza gusa wamfashe yeah, it hurts pretty bad, so I'm just gonna stay here. yagize rwose nabatse ahangaha I think. basi umbabare rwose imyanganire arerekera ajya kumufasha ushinzwe umutekano tayari izo ngaha sora vinyu shenzi futsi we njiramo ashenzi gusa yari umugore shawe yewe data we baraza nyene investment was ikiro secret kameza zose Recorders are on the cable. icyumba kiri Wait, second door on the right. uranyura ara kwa kira gikutanya barerekera film yatangiye by the way ayizanga barakwepa aro babonye cyumba control inyubako yose nicyo aya basi mu service controller barerekeye Vidal Not appearing to do exactly as we said.
ndakeka rwose n'umugizi kuri turakureka uri muzima ni iki ukoresha kuri surveillance camera ubwereka inzira urwo tsinga rwa gatatu ibumoso runguru yari offline Pote we sinzira Poesh barerekera barakinga. What do you mean crashed? Yewe iyo kamera zirapfuye asobanuye umva amagara mu technician arebe hari yasubigenze biti Problem with the security. ari cyo cyo mu mutekano mu system za kamera please je t'en prie. Perfect iki She's gonna come here and try and rescue mukobwa Frank. But the building no musore bajanga gutabara Frank ufunga inyubako yose mamagara abandi benshi cyane lockdown now. Rukene ufunga inyubako kano kanya byuse kandi mwonje menye ko hinjemo umugore n'umugabo I need them taken alive. nyene kandi ari bazima. So Frank, None Frank She'll be here soon. jiya bidatitsa barahanga yaje kureba humura tayari barerekeye babimenye ko baje tayari abashinzwe umutekano basukite bavayo security bavayo sinzi tubone we tayari sana genda mu mpene yawe filime abasore nirwanya banyu Powesh dari da bani sorry nirwanya kiboko nimwe na zaniye batuni zanyu nge mwa zizaniye kiki nerekera konyora basanga karu yaraje ashinzwe umutekano umwana mukobwa Abi cyangwa se Abigail gusa ari suspended bamwirukanye mu kazi baba bamusezereye gasongo wacu waraje karu arerekera karu nguri Yezanga yeah, I was awihuse just passing by. natambuka Any trouble? asa ari basubiranga Yeah, I guess the set nta bihari somehow. ara muri muzifunga kuri computer ndakeka ibindi wasa ariko nta bibazo rwose muri iminsi Guns, ndashaka kumenya urinde ndimo ndashaka rwose kwigaragaza mva ntabwo koranga ibintu bya kawapi ntabwo ndi umukozi reba anga sasa ikijira chance sanza ari umukozi wa leta filibira barubahwa umugabo yipara inyuma barinjiye bamerwe ko baje nabyo basagisanga nagatego bana bato nagatego umbe imyotsi bakiraho nari musore bana urwana biki kobwa arasinzira na muzara arasinzira tayari arafata ninde ubatabara kandi gusa tubonye yaje mu nyubako ese aramenya hano Karu azamutse gake yitonze gasongo wacu Karu Karu Peter Karu Peter arazamuka cyane Karu Petero Karoli Petero nuko agenda arebye hano buri wese mukumba kiwe filime yaho turore Karu gusa yaje tayari ibwatize arurota nabi urota umuvani arota amutera icya gishinge aribona cyane ibirori Nyanza nashize areba hazaza naharangiye kangutse ari muri vortex This way come. nakibonye
no wishe umuvandimwe wanjye abyari impanuka There's no accident. Of course it was. ntabwo ari impanuka ngo ni umutego gapfe nabi I need, unfortunately. umva nari nshaka amakuru ntabwo ngize ngira amahirwe yo kuyabona niho ugomba kuba wayanzaniye Sadunar al-Bayadi, bamwita stadium Special Officer for OPEC. nyeneye There's a number akora OPE to me, nyeneye hari namba afite umutwe nshaka ngumuhereze but you don't say anything, do you? ariko nutabikora birakugendekera nabi Till I both this. ari nk'uko ntuza byamugendekera bawo But what this little toy allows me to do is exponentially ibi binyemera kuba nakora buri kimwe cyose raise level. ndabizi ko ari mwebwe mushobora kuba mwareba ahazaza Number. ukeneye namba This is all around. izo ni nomero bwoko ki Number. izo nomero bwoko ki ukeneye Just a number. inomero gusa nyine nta kintu If it unlocks OPEC's banking ariko nshaka munyezi ziba zifunze igihe ahantu system, OPE numbers that will allow me to empty out several ni namba z'ibice ukuntu seconds. I didn't get anything from that photo, and even if nta I foto nibwo nta n'ikintu nibwo na kimwe urabimpa yuwiri pe Frank Hughes can have a very unpleasant cyangwa franka experience ndakeka bata kunyejeje by Abby's hariho na Experience. Abigail bose nta experience bafite kuba urabareka bapfe tayari wambere amukonyora urutoki wambere barukonyora nabo baje my friend igabona ikigo uri ikigo giwarasi now. Jen, nabyumvishe nabyumvishe bubble being broken. What my brother did is he took his finger, pressed it to kigabona ikigome kikajya kwavura bambi attention. ibyo gishaka sinzi ngo ni ibiki gishaka nimero zonyine gusa birababaje cyane ariko niba ibi ngibi Me anything that I want. ndaza guhereza ikindi ushaka umereza ibyo nkeneye nanjye tayari arareba arakora iki aratanga namba simbizi abona muzari gupfa nabi cyane mushyiraho umurosha shyiraho umurosha turore tsinze ese bite filime iraha turore Chief Financial Officer for OPEC. arebye neza n'abakene mu mutwe yagiye yerekeye tayari namba atajya kureba buri kimwe kumbe karu yaje umva atarashonje abona bica umuvandimwe kumbe Vortex Corporate Headquarters. atawe yewe ndabonye rwose mu bintu bikuru abanditse mu bwica filime iraho agenda abona buri kimwe kumbe umusore ari kubabara byo ari kubabara biragenda bite birera he katurore wabonye iki cops mbonye abapolisi coming for you. bakuzira coming for you Sir, he's right. ari mukuri The building. abapolisi rwose bageze mu nyubako wiki Put a chopper on the roof now. magana iregeje hejuru y'igisenge Chopper to the roof now. kano kanya iregeje hejuru y'igisenge kumbe yageze tayari yageze musore kare karori filime niki tayari aho uri hejuru y'igisenge filime iraha turore bimeze biti bose yereke bose yaziwe bose mukurikisha filime raka wapi filime imbabi cyane raka kiki ni erikave muzee ni erikave filime ya sore n'indwanyi arerekera kurikira rwose warasi yewe raka baramuhaye kandi baramuhaye ni erikave gusa yamuresha kuri hoteli imigerarega mwa bantu kumbe indege yaraje chopa yaraje aya basi chopa igomba kumusanga hejuru y'igisenge yaraje filime iraha turore bimeze bite filime entertainment on the top aya basi karacyakomeje ngeze ahangaha tayari yerekere ni warasi ni kampani tayari turore bagabo baje
babaye ya umusore cyagenda arakeke yezo hanga rega bana kaka kabwa ba naho kiki bana boga bana ho ka bana hey boga banane ngaba sebwe babiri kurum yewe squad raka filme biraha saga men ne banyu nene banyu chenziwe cha filme arere cyashaka warasi wenyine ndo bashaka wishe umuvandimwe nawe udashaka abandi bose ni ibikaritasi ni ibicupuri pira aho gashaka warasi ni intwanye twarabibonye hey mwabonye filme mwarebye mukande voti mwabonye tayari yari filme filme ya zajya guhita arabyibuka umusore kiki sana bijyane biba bice kiramuha aribuka buri kimwe mushenzi tunganya turandinga iminota 2 kuroba ko hageze You can do it. wabikora mwana arabyibuka you can do it na utama ala shura aramwishyura aramugarurira filibira ewe daka aribuka bari barapfa akira macyo kuru cha mwishe komi bastard yawe kumenya yewe filibira daka urakumenya umuntu aramumena filibira twagiye nabisubita murakara ambere cya gusubiza inyuma birabarya jawe akiri pada bizi mwese arababarya akineni ngo nasubije inyuma cyane barataye mu gihugu rege yasubiyeyo abonye ko utaza gutora wapi gusa mugenzi barana bakorana nawe abangaba baragutsa boss kumbe karavayo shanze we uramenyera vayo yewe kave polisi baraza bonza beze mapingu kwereke namo wahambi tayari kafudem Baraj naba FBI pereza ryakozwe banze umukobwa aramusubiza icyangombwa cye cyangwa se baji yiwe azamuka yirukanka cyane bi Abi cyangwa se Abigail aya boss nawe avanyu sawa wawigize umuntu kometafu komeranya byagapfe nawe wambara n'ipingu umunyabyaha wa wandorereza wajagapara We'll take him from here. We can hold detective charges while we... ndakeka rwose Okay. ikirego kiramo kwa cyagomba kwa cyakomezwa n'umwana washimusi ya business za urafunze Sorry to feel that way. bare rwose Proud of yourself. mwakoze akazi neza cyane turabanezerewe sawa nta kibazo gatinze mugenzi turasigaye hano Can I get back on the Victoria case now? ese basi mwareka ngasubira ku kirego cya Victoria baramwemereye Gia Time to go. ngena mushaka umukobwa bisobanura iki azi buri kimwe azi no mukobwa ashobora kuba ari I'll tell the captain that you need a few more days. umva bakene bitsi bike cyane Why don't you take Jen with you? ari mwembe babiri muri kumwe ajya ngujyane na Gia An excellent pair. bigere rwose mugira igihe cyiza muri kumwe mwembe babiri amapasi umwana umwana wacu urakoze ibyira abantu ko byabaye n'amapasi mwana wese wazajobye pasi mwana numva cyane sa vimbi webi wambaye agapasses ngo tujye mu kibuga ngo yipasi Beka Philly California no twagarutse Beka Philly California aya boss ubwo avuyeyo
nyuma y'iminsi tayari FBI ivayo bari ku kirego cy'umwana mukobwa witwa Victoria wari warabuze bimeze bite tayari bari binje miryango mbere kumbe kiki we mushenzi bastard basi kuva hori gatsino pingu Rano tachemea huko. Tunajana tuyeche. Alafu kujeze. Tujana ndarengana. Oyo alafu kujeze. Kube bugenzi. Sone nawe yari yaje. Yacurukanga cyane. Banza bamuranje umukobwa ari. Kuko azi buri kimwe. Yari. Ngereza itonze arahaza wari. Bisona Victoria. Asubira inyuma disi ni gato. Victoria it's okay. Ni umutekano. You are safe now. Ndagufite umutekano. Ese yarakabonye. Bari baragashimuse. Dusoke rwose tuvanga tugende. Barerekeye. Barasohotse nase gusohoka azana kana kari gato bambe baragashimuse barakavana imwe baragaki yenze ni kirego cyakana gato cyane namwe mu ndebere birababaje. Hi, sweetheart. Ebite sweetheart. This is Brooke. Victoria, boss you niwe. Ngomba kuzakwitaho nagusezeranya. Agiye kuzakwitaho. Reka ngo tware wera karukanye amwiteho. Yarebye umugenzi. Kakara museka. Congratulations, detective. Prestation rwose detective. Attacked me just now. Field office. Bakeneye rwose. Waweka kontra ukora muri DSC. DSC ni kuva District of Columbia. Tomorrow morning 9 o'clock? Wakwemera ko tuzajyana. Thank you, but Tatu. Murakoze. I have other plans. Gusa n'imipango mfite ntabwo nzaza. Hey, Niwe wamwirukanishije. he's offering you once Sasa ikigabo cyaramukeka cyane. in a lifetime up. Yewe twatugwaye rwose amahirwe y'ubuzima. Thank you so much. Murakoze cyane. You can tell the agency I work. Basa igice ngwa gukora. Ntabwo ndi bujyane nawe. Sawa. Great job today. Usa n'amahitamo yawe. Urakoze. Yaza kuba yajyana nabo nta myaka ashaka yabo. Disi nibwatinze. Bajanga ku ruhande. Bombi babiri bambi. Yaje kureba muvandimwe. I would like to, madam. Ati mu byukuri nakabaye kwishimira mubona. Yaba ari kumwishimira. Abatora mu kuburebe we turebe. Amagambo bavuga filimi nanjye kanyohera. Madam. Mu byukuri nari mwishimire. Yihura nawe. Ati mu byukuri nawe yari bukwishimire. Riba Hwanga cyangwa se Hungu. Aya boss. Tangiye kwa yamwibuka. Byo bagiye baca kuva kera. Ati kare mufuka wawe. Wigata kazi keza. Mwana we ufata indege tugende. Hey. Franco mugenzi yagomba kuba yese umwana akazi kiwe agasura muri job ziwe. Gusa umwana yagomba kujyana umukobwa Abigail bakerekera. Hey, atagiye kumugira umugore niba atari Shushu Bey. Uko Fabrice agize Aisha Shushu Bey. Hey. Iyakugezagaho yari revive. Revive mugenzi kumutsa none yagwezaga. Live Sheng ye produce and directed hapo ngaho. Kevin Zeng yaranditse aranayobora. Written and directed by Kevin Zale Thomas, executive producer. Nabana abajya gukina cyane tsano kwa tsano. Carol Davis. Nabona masina executive producer kandi. Niwe mugenzi abanyacyubahiro none. Richard Violet akaba director of photography. Yafotoye ishusho cyangwa se ayoboye ishusho. Riley Peter cyangwa se Tepa production designer. Yebe imyambaro bari bambaye. Hey. Christopher Ferdinand editor. Yari zitinze cyane. No. Raymundo Achira nawe yabaye editor. Yanonoseye cyane. Ayo na amazina. AVK editor nawe editinze. Iyo twarebaga bayitaga ngwiki. Bob Miller costume designer. Nawagize gutya arabambika